Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudeye ndibashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kwibanda cyane mu bice vya Sud Kivu cyane mu Minembwe, turebe urugamba rukomeye ruzindutse ruhabera ndetse kuri ungu bikabivugwa ko mu gihe benshi bari biteze ko M23 ndetse na Fardc bashobora kuba barangiza imirwano bizongeye gusubira urudubi. Icyari withdraw kuri ubu ngubu cyabaye kongera kwinjiza ingabo deployment mu buryo budasanzwe. Turabwira rero full disengagement ku butaka bwa Minembwe, turebe biri kugenda bigaragara. Turabwira renewed hostile operations, turebe kandi bijyanye na civilian casualties aho rero bigaragaza ndetse bikanavugwa na M23 ko abaturage FRDC iri kubagirira nabi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na deliberate attacks against civilian, turebe buri kantu ku kandi, turebe kandi n'icyo international humanitarian law ibivugaho. Ndetse kuri ubu son excellence Fardc ndayishimiye yagaragaje uburyo ki imiryango mpuzamahanga ikomeje gucejeka ikaricukarumira mu gihe mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo bimeze nabi. Hagati aho rero His Excellence Paul Kagame nawe akaba yagaragaje uko ibintu bihagaze ndetse n'amakosa akomeye u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakora bikagira ingaruka zikomeye ku batuye mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku murongo wa telefoni rero turi kumwe na Bwana Safari uri mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ugiye kudufasha tukareba ibiri kugenda biba akantu ku kandi, tukareba rero uko urugamba ruhagaze. Icyari complete pull out ku butaka bwa Kongo cy'u Burundi biravugwa ko hajemo kidobza ndetse kuri ubu bakomeje kugenda bamwe bitegura urugamba wagira ngo ibintu nibwo bigitangira. Bwana Safari wiriwe neza? Yego Bwana Safari, umpaye ubutumwa urambwira uti kuri ubu nyuma ya Uvira muri teritwari ya Minembwe urugamba rukomeye rurakomeje, ariko urambwira uti 23 ku munsi w'ejo yafunguye umupaka yemerera abasirikare b'u Burundi gutaha mu mahoro, ariko hari abandi barundi n'ubundi biyangaje urugamba. Ndagira ngo rutwinjizeyo Bwana Safari utubwire situation hari kuri uyu mutaga. Dutangirire muri bino bice n'ubundi bisa nkaho M23 iri kuyobora, ariko bigoranye cyane bitewe n'uko bamwe bagiye bipushinga mu mujyi wa Uvira bamanuka za duce twa Useni, za Kigongo, za Makabola, za Kasekese, za Swima. Ni bice by'impande byegereye Tanganyika, ariko nyine urumva niho bari bagiye bagenda ingabo bavugaga nyinshi zari zirunze muri Uvira, byitezwe ko bisa nkaho bumvaga ko zose zashiriye i Burundi, ariko nk'uko nari nabikubwiye zimwe zakomeje zigenda nyine zica muri ibi bice zigenda zisubira inyuma. Ariko tutirengagije ko muri aka gace ka Minembwe n'ubundi mu Misozi hari ingabo nyinshi zari zipakiyeyo z'abarundi ndetse n'iza Fardc muri rusange, cyane n'izi z'abawazarendo zisa nkaho zahawe misiyo ikomeye cyane yo kubangamira aba baturage batuye mu Minembwe b'abanyamurenge bakomeje kugenda bakubita inshuro cyane, bitewe n'uko hari nk'ibyo babarebaho ndetse no kuba bavuga yuko bafite ibintu byinshi cyane nk'indumba, ni naho bakuraga ibyo bakoresha ku rugamba cyane
nk'amafunguro ubwo twavuga nk'amatungo yabo baba boroye. mu by'ukuri bwana Safari, abo basirikare b'u Burundi bari muri ivyo bice bari mu mirwano, ese koko ni ukurwana bashaka kuba bakigarura ibice cyane ukurwana kugira ngo bashake inzira wenda yaba ishaka no kubacyura bajyana iwabo? Mu bigaragara n'ubundi ni imirwano yubuye bisa nkaho bya bindi nyine biba bigaragaza ko bakora withdraw, kuko nakubwiye yuko ku mipaka urabona za Ruvunge nubwo yafashwe, abasirikare benshi barirundiye za Cibitoki mu gihe Ruvunge iri kuyoborwa na M23. Yego. Bishoboka kuba wenda barashatse gukora mu buryo bwa tacticoma kugira ngo barebere hamwe y'uburyo bakora imirwano, noneho M23 ikaba yajya guhugira kuri ibyo, noneho igahita ikora comeback. Yego. Nirwo rwikekwe ruhari nk'uko nari nabikubwiye. Birasa nkaho n'ubundi bakomeje kugenda bashakisha buryo ki bakora udutendo dukomeye cyane kugira ngo bahuze M23 yigarurira ibice byinshi. Yego. Kugira ngo imirwano yongere igaruke, ndetse nimba hari n'ibishoboka uduce tumwe na tumwe igenda idufata, kuko misiyo iracyahari yo kurinda utu duce nk'uko bari babivuze, ndetse no kuba bakwigarurira ibice, kuko uko byagenda kose ku nyuma y'ubwoba bukomeye cyane leta y'u Burundi ifite yo kuba ivuga ati twitege ko dushobora guhura n'ikibazo gikomeye nimba amaginga ya ku mipaka ihuza Kongo n'u Burundi, uwo mwari muhanganye ari we nanone muri kurebana mu micungire y'imipaka. Ingabo z'u Burundi ziri hakurya n'iza M23 ziri hakuno, urumva bari kurebana amaso ku maso. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'ubwitango bukomeye cyane. Urumva nta bundi buryo bakabaye bari gukora, ahubwo bo bakomeje kugenda nyine bashakisha buryo ki bakora udutendo dushobora gutuma M23 yibanda kuri za Minembwe kujya kurokora abaturage. Yego. Noneho bagatangira gutera ibitero shuma muri utu duce twigaruriye n'izi nyeshyamba za M23. Yego. Ni urugamba rukomeye cyane. Nakubwiye yuko abasirikare benshi bagiye bahunga, nubwo bamwe bambutse, ariko abenshi n'ubundi baracyari muri ibi bice. Yego. Ariko maginga ya abawazarendo aho bita ahantu bakomeje gutera akaduruvayi cyane, ni mu bice bikomeye cyane bya Minembwe, aho bita za Katimbo, za Malungu, za Kakomba. Yego. Abawazarendo bakomeje kugenda bakora ibintu bikomeye cyane, mu gihe iyi twirwaneho iri kurwana za Kamambo, za Kakuku ya kabiri. Yego. na za Turambo, za Kiyanda, naho biri kuvugwa ko abawazarendo bagezeyo. Yego. Kubera yuko ari ahantu naho hagiye basa nkaho bashaka kugotagota nyine ngo barebere hamwe uko bakwita twirwane itoroshye. Nayo burya twirwaneho nayo imaze kumenya uburyo bw'imirwanire, bitewe n'uko nabo baratojwe cyane, bafite umwitozo uhambaye. Yego. Maginga ya rero nubwo wumva mu Minembwe bikomeye, urugamba rukomeye. Yego. No muri Ovira ntago umutekano wari wagaruka neza, bitewe n'abawazarendo nakubwiye basa nkaho batuyemo. Ni ibintu bisa nkaho bo bashaka kurebera buryo ki bagenda bateza akaduruvayi ahantu hose, noneho bagacanganyikisha M23. Yego. Bakareba ko hari
icyo bakora ndetse bakongera n'indi misada mu buryo bushoboka bunagaragara kugira ngo barebere hamwe ko hari uduce bakongera kwigarurira. Yego, kugeza ubu wenda kubirebana nuko abasirikare b'u Burundi bagiye bambuka, mu by'ukuri wabonaga ubwo bagendaga M23 bareka bakagenda mu mahoro nk'uko biri gutangazwa, kuko wambwiye ko iki gikorwa wakirebaga ndetse wampaye n'amashusho, usibye ko nabonye atagaragara neza, mbona ntayereka abadukurikiye. Bwana Safari, uranyumva? Kumva cyane. Ndimo ndakubaza nti ukurikije uko abasirikare b'u Burundi batashye, biragaragara ko batashye nk'abantu badafitanye ikibazo na M23 nk'uko biri kuvugwa. Wabibonye gute igikorwa cyo gucyura bari abasirikare? Mazingaya mu kubacyura nyine ni bya bindi byagiye bigaragara ku rugamba. Hari abasirikare bo bakunda amahoro ndetse bo baniripotingi iyo babona urugamba rukomeye kugira ngo batasiga ubuzima. Yego. Mu gutaha batashe mu mahoro, ariko nyine icyo nakubitangariza ni uko ingabo z'u Burundi ari nyinshi cyane, kuko bo barashaka kugaragaza ko bo bemeye wenda nko gutsindwa, bikagaragara yuko baba batashye nyine. Ariko nakubwiye yuko igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare benshi muri aka gace, ibihumbi birenga 15. Yego, ni benshi cyane. Mu bihumbi birenga 15 bari mu jeudi 11 décembre 2025. Gouvernement du jeudi 11 décembre. Yego. Nk'uko baba bari kumwe n'iri huriro rya Fardc. Yego. Ubwo rero ntabwo mu basirikare twabonye bari aho ngaho, ntabwo wavuga ko baba bashizeyo bose, kuko wasanga abo bari gucyura ari babandi n'ubundi batangaga ramforo, basaga nk'aho bakiciye ku mipaka nyine. Urumva bo ntabwo bari bari kuri misiyo nyine yo kwinjira mu gihugu, ahubwo ni babandi bazaga batanga imisaza baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Yego, Bwana Safari, ndagira ngo unyemere tugaruke ku byatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yagaragaje ibi bimaze iminsi bigaragara ndetse n'ibivugwa muri aka karere, ashyira umucyo hanze, agaragaza ukuri kubiri kuba ndetse n'ibyo yagerageje gukora mu rwego rwo kugira ngo ibibazo bikemuke, anasobanurira abanyarwanda ndetse n'abatuye isi ibijyanye n'amasezerano aherutse gusinyirwa i Washington DC. Uranyemerera ubwo mbere yo kuza kutujyana ku zindi aksi, utubwira ibiri kubera no mu majyaruguru ndetse na za Karehe hose, uranyemerera mbanze mbwira abadukurikiye ibijyanye n'ibyatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko Son Excellence Evariste Ndayishimiye uyobora Burundi yagerageje guhisha uruhare rw'ingabo z'igihugu cye mu ntambara iri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, atamazwa n'abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri. Uburundi rero bukaba bwari bufite ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, East African Community Regional Force, zari zifite inshingano yo kujya hagati y'impande zihanganye kugira ngo zijye mu biganiro by'amahoro. Maze mu mpera za 2023 Perezida Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afashe icyemezo cyo kwirukana ISRF muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Hasigarayo izo Burundi zari ziri mu butumwa, ariko zihabwa inshingano nshya yo kurwanya umutwe M23. East African Community Regional Force icyurwa, leta y'u Burundi yongereye ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hashingiwe ku bwumvikane bagiranye n'iya Kongo. Nibwo rero ingabo zo mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo Perezida Paul Kagame yari kwakira indahiro z'abayobozi ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025. Yasobanuye ko icyo gihe yahamagaye Ndayishimiye ku murongo wa telefoni amubaza impamvu ingabo z'u Burundi zisigaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi za East African Community Regional Force zarirukanwe. Yagize ati,
yarabanje arambwira ngo abafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo, avuga ko biri mu majyepfo za Uvira na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Perezida Paul Kagame yavuze ko yabajije Ndayishimiye ikingabo z'u Burundi zagiye gukora muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi zifite ikibazo mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo Uvira. Abanza kumuhakanira ati, arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndambwira nti hari ababimbwiye, ariko nanjye narabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nabyemera burundu ntabanje kubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati oya, wabikubwiye yarakubeshye, nta ngabo zacu ziri aho ngaho mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo ubunyibwiriye ndabyemeye ko mutariyo. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko nyuma y'igihe gito avuganye na Perezida Ndayishimiye, abasirikare benshi b'Abarundi bafatiwe ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ko mu nama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu karere Perezida w'u Burundi yagaragarijwe ko abasirikare b'igihugu cye bafashwe, arabihakana. Yagize ati, ntabwo hashize kabiri ndetse benshi bafatiweyo abafatirwa mu mirwano, hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi b'u Rwanda, Burundi bagashaka guhakana, abandi bakabareka. Ati ese none mwihakanye n'abasirikare banyu ntimubashaka? Tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe. Kugeza mu kwezi kwa mbere 2025 abarwanya M23 bari bamaze kwambura ingabo z'u Burundi bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bikaba rero zaragiye bigaragara mu bice bitandukanye, aho rero hagiye hafatwa abasirikare benshi b'Abarundi bafatiwe mu Minova, Kavumu ndetse na Bukavu nk'uko amakuru ahari abigaragaza. Perezida Paul Kagame yatangaje ko leta y'u Burundi yohereje ingabo zirenga 20,000 mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, Kremi mu ntara ya Tanganyika, Kindu muri Maniema, Kisangani muri Chopo na Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Yasobanuye ko izi ngabo z'u Burundi zishe abanyekongo benshi cyane cyane mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Zohereje kandi imbunda ziremereye zirasa kure na za drone z'intambara, ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo ubikoraho. Ni mu gihe rero hagati aho na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagize icyo atangaza ku birebana n'imiryango mpuzamahanga. Bwana Safari uranyemerera nabyo duhite tubibwira abadukurikiye. Mu mujyi wa Bujumbura by'umwihariko muri Paredo Kiriri habaye inama idasanzwe ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi uri bukomeze. Ni inama y'ikiganiro cya Afurika ku rubyiruko, amahoro n'umutekano, edition ya 4 bise 4e edition du dialogue centenaire sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Ikaba yarateranye ifite insanganyamatsiko igira iti kurenga amagambo, guteza imbere ubushobozi n'ubwitabire bw'urubyiruko mu iterambere rirambye. Izi nama zayobowe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nawe usanzwe ari champion w'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu bijyanye n'urubyiruko, amahoro, umutekano. Ni ihuriro rero rinini ryatumye urubyiruko rwaturutse imihanda yose ya Afurika mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ku ruhare rwabo mu bikomeje kugenda biba. Mu ijambo rye Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje iyi nama nk'uruhimbi rwo kunenga uburyo amahanga yirengagiza ibibazo by'umutekano muri Afurika, cyane cyane ibibazo biza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarengane kayo gaterwa n'igisirikare cya FC ashinja ko gifashwa n'u Rwanda. Yagize ati mu bice byinshi bya Afurika ntihumvikana amasasu, ariko ndababwiza ukuri ko intambara yo birimo amayeri menshi kandi igoye kuyisobanukirwa. Afurika irashakishwa kubera umutungo wayo, kandi ibihangange by'isi bikongeza imvururu kugira ngo bibashe kuhotera. Badutera intambara y'ijoro ntibigaragara, ariko bariho barihishe, barabyifashisha kandi badutera kuyoba. Yavuze ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kugabwaho igitero kigahura n'ibibazo bidashira mu gihe amahanga yo atabyumva. Ku kibazo cya Sahel, Perezida Ndayishimiye yihanangirije
ibikomeje kugenda biba. Mu gusoza ijambo rye perezida w'u Burundi yanagarutse ku bibazo byo mu karere ka Sahel n'uburengerazuba bwa Afurika, aho yavuze ko ibihugu nka Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi byugarijwe n'iterabwoba rihoraho ntihagire ingamba zifatika mu rwego mpuzamakungu rwo kubishyiraho akadomo. Yibukije ko inkunga igenewe iterambere rimwe na rimwe ikoreshwa nabi igafasha impinduka z'abaturage, zikaba rero ari ibintu avuga ko bigenda nabi, ibituma bamwe mu banyapolitike baba abaterankunga b'umutekano muke aho kuba abarinda igihugu. Ibi rero akaba bivuze mu gihe Uvira yafashwe na AFC, ijambo rya perezida Ndayishimiye rije mu gihe umujyi wa Uvira wamaze kuba wafatwa ndetse kuri ubu ukaba uri kugenzurwa na Alliance Fleuve Congo. Mutama rero ngayo nguko ndagira ngo ukomeze utujyane n'ahandi naho tubwire ibiri kugenda biba, dore ko wambwiye ko n'ubundi no muri territoire ya Masisi naho hari urugamba rukomeye rukomeje kugenda ruhabera. Amakuru umuntu aba agenda yumva kuri tele, kuko abawazarendo iyo bari kuganira bari nko mu tubari banywa. Yego, turumva impuzanzira bikomeje kugenda bigorana. Muranyemerera Bwana Safari twongere tumuhamagare, ariko hagati aho mu gihe rero tutaramubona turababwira ko imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi yo irakomeje, ndetse kugeza ubu abakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ndetse bakavuga ko urugamba rwinjiye mu isura nshya muri teritwari ya Masisi hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa. Benshi mu bakurikiranira hafi biri ko baravuga ko hakenewe izindi mbaraga, hakenewe kugira igikorwa. Reka rero tubabwire mu buryo bw'iramvuye uko muri teritwari ya Masisi bihagaze, mu gihe Bwana Safari twumva rero ibijyanye n'impuzanzira ye bitari gukunda neza. Amakuru dufite aravuga ko kuwa gatatu ku igenekerezo rya 10/2025 hongeye kuba imirwano ikomeye kandi ikaza yitwa Ibitongi kilometero 3 uvuye ikarembe muri groupement ya Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava muri aka gace agera mu itangazamakuru aravuga kandi aragaragaza ko inyeshyamba za M23 ndetse na Wazarendo bongeye gusubira mu mirwano. Amakuru dufite aravuga ko inyeshyamba za Wazarendo zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 mwakara gace, bikaba rero byarabaye ahagana mu masaha 10 z'umugoroba ku isaha yari igezweho muri teritwari ya Masisi. Urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwashoboye kumvikana mu bice biberamo imirwano mu midugudu itandukanye. Nyuma y'imirwano ubwoba bwatashye mu baturage ba Karembe n'ayitwa Kalonge. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko muri Bitongi hagaragaye urujya n'uruza rw'abaturage bahungaga imirwano berekeza ikarembe, mu gihe abandi bagiye bihisha mu bihuru ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Reka rero dusoreze ngaha kuko ndumva Bwana Safari bijyanye rero na connection bitari gukunda ko twabasha gukomeza kugenda tumwumva. Ubwo Safari uratwumva noneho? Yego. Ndumva network zabaye ikibazo, nari ngiye gusoza ariko ubwo uje noneho nta kibazo watubwira ibindi bivugwa handi. Nari maze kuvuga ibyabereye Karembe na Karonge, niba hari ahandi wenda hari kubera imirwano ubu ngubu naho wabitubwira noneho tukaba twagana ku musozi tukaza kongera kugaruka. Wazarendo bakomeje kugenda bakora udutendo dutandukanye mu bice byose by'igitsina Kivu. Yego, kuko abaturage b'abashabitsi tugenda tuganira bagenda bavuga ko nona no muri za Walungu hakomeje kugenda haba ikibazo, n'abaturuka muri za teritwari ya Fizi nabo ni ikibazo gikomeye cyane. Abazarendo bakomeje kugenda bagaba ibitero cyane biturutse ku guteza akaduruvayi. Yego, ubwo urakomeza ubikurikirane Bwana Safari, uraza kutugezaho idonido rirambuye mu masaha ari imbere. Yego. Turagushimiye cyane Bwana Safari. Yego namwe.
namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, tubashimire cyane, mukomeze mubane natwe. Wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Astra Vista.